ki pulit ki layatu baka wei ka klur TikTok ka papau nam ka Pakistan ka badang khat news nam karta kasana Yusuf kala sya sedia pha ubreu uba arfu ars nam karta uba yaitu itau bha kasana Yusuf kate ka content creator influencer bat ka khana ka bapau nam pha haki social media hapo Pakistan kapala don pala 3 million ngut ki followers hakaleng ki social media akau ka jongka kum ka TikTok bat Instagram kabadai trasnong nakithan chatra jongka Khyber province kala syaset ya phajing jongka hapo kanong ba Islamabad jongka Pakistan hakapor badang rakhe nikha ka jongka menin ka sninikong ka video ka bakhadu ka balapen me haka akau jongka kate katu katni kenta swaban sya setiap hakapor ka badang ot ya ukek na benta ka sikha jongka bat une upreu ru udon lang hakane ka sikha jongka kunta ula siat ya kasana hadu arkuli swapo on phet kratno nakane ka jaka kunta ya kamet jongka lara sa Pakistan Institute of Medical Science ban le ya ka jing thoket ka jing sa thambor ki kenthai ka long ka badlai hapo Pakistan kham tam ya ki kenthai social media bat ya ki kenthai ki ba sa thambor haden ba ki lakan ta ya ka jing terwa jong ki senrang kane ka long kat kum ka Human Rights Commission jong ka ri Pakistan u Inspektor General jongka Islamabad u Sayyid Ali Nasir Rivi ulapan pau ba une bala syakem udai usamla badang arpo ars nem karta ulapan yap ya kasana nakadau bakala kentat ya kajing kerpat kacung u labun sen kibor polit ki dangwat beneru ya kajingla bandon kata kajing peniap honor kiling watla baro kijing temu kidang don hapo kajing toket kane kajing cia kala jeru haus nem ar hajar ar puwei hakapa ka wei ka kenthai ka ba ar punyos nem karta kanor mukadam kabate ka Pakistan Amerikan kala sakrakli hala ujong usamla usakir Jafar hadin bakala kentaj ya kajing terwa syongkurim jong u ki babun haki social media jong ka Pakistan kila sosi halar kajing syasiat yap jong ka sana Henry ki don pat ki samla Islamik kila rakhe kila lekman ya kajing syak penyap jongka tang kine ki video balengkot kublai sibun ngis kedupat hakwe pat ki video ki bakum kine